Guka gwa karagita mugunda-ini uyu na kwanjia gucimba na nyumba kwambiriria gwakwo nikuo kurakaritie gicunji kia ikaria mwena uyu wa Kayole ria maugite mugunda uyu ni wao na ni kuhahamo uhahamitwo magitongorio ni ANDU wa nyoike. Aikari aya maugite thirikari ya kaunti ya Nairobi ni yagararite watho wa igoti kuona ni itikiritie waki uthie na mbere thengia wa igoti gwathana gutikagie na mihango o yothe mugunda-ini uyu nginyagia riria cira ugatuithanio. Order ya iho ni ya status quo guikare uguo na cira ni ithuĩ twabairire gutiri undu twikite mugunda ucio tondu kwa ordirwo tuikare uguo. Sheria ri ndigitio na aria makienforce sheria ri ona magakienforce sheria at least mutekubiba mwena umwe indeed kinya kanju iraheana allotment kwina court order kanju igacimba barabara kwina court order. Matariria mateta mao matikoretwo magithikiririo makiuga ni marumwo kihoto riu makienda thirikari ituithanie ngucanio ya mihaka niguo kugie na wiguano. Ni tuheo fair ground na bona governor ni mundu very able to deal na matazi ici. Bona governor ni atuteithie. Sisi tunataka ukweli, hata kama ni serikali iitishe documents, ndio documents ziwe verified na wale wanahusika na uongo wastakiwe. Ona gukiri uguo mwahuri uratwarithia waki uyu na mbere mugaru na watho wa igoti ugite nio ene mugunda uyu na matikwenyenyo. Ajira ngari gutie kindu gikurutwo oka njikanitie na ni ndamuikania ndamurie ndikuruta ngari yakwa ndikagwirwo ni mahiga. Ajira gutie ngari irarutwo guku. Aya matirorio ni mundu, aya mena through pass. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Waithira.